Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli nagikam jugi apostol. Kalanong ngabasan kadekhat arpunyo haduk lai pulai. Kila penrong iki apostol, bat kila penyeng iki hakmat kadorbar. Bat ulang do orang ba ula bisyar iki. Nila bidong teng epi, ba phim dai ban hikai syu haka kerteng jungune briu ulaong. Ban pej ayu pilale. Pila pen priang ya kajing hikai jongpi parok si Jerusalem. Bat pikwa bantai pop halor jungi ya kajing yap jungu. U Petrus bat kiwai pat ki apostol kila jubab keliang. Ngidai ban kau ngu yau belai om ya ki beriu. Utau belai jongki kepa jungi ulami pat yau jisu na kajing yam. Anda pila peniap ya u da kebasa nar pena. U belai ula kenti ya u syakamon jungu kum unong yalam bat unong peniem ban ailat ikipat Israel ban kelah jingbut ban yok jingmap yala kipop. Ngilong saki yakine ki ngi bat uman sim bakhod upalong kajing a jong ublay hakito kibako ngo ya u. Habaki rang ba darbar kilis ngaw yakani. Kilas ngaw ingkong hadu kata bakilakot jingbut mensyu penyap yaki apostol. Kaktiin jong utray. Kajing puli naga gospel kat kum uyo anis. Kalenong ka balay kadekot balay puway hadu balay punriyo. Uta bawan na jrong ula palat ya baro. Uta bawan na kakendew uday jong kakendew bat ukren nyak ka jong kakendew. Uta bawan na beneng uyatho ya kata kabaluyo i bat yo sngaw. Wat lada omdan bapediang ya kasaki jong u. Kad uba pediang ya kasaki jong u upen sabut dakani ublay ulong basisha. Utaya ba ublay ulapha ukreni kiktin ublay namar ublay ulay puraha u yalau mensim. Ukpa u iet yalau kun bat ulap pen kamti lut baro hakabor jong u. Jar banget hau kun udon kajing embom jukun. Utapat ubom trek banget hau kun unom yo jing em. Henry kajing bitar ublay kan sa jendu jendam hau. Ka gospel jong try.